Di masjid kagebang mugrib kameng ciret hanalam diwa geja setatro an mugrib kamu wet ranta jersago Di sidara di jaa mugrib mata tepet pakan ge imdro di jameen ngan mas talib kadi wet trogukrung panjo menyaruh jipo bandit nyan baru telah dudo menyeraya umpang gampe jauh aye pradalako bele ada tamulala dalam bujahe bemegaya cacat urok jami talaka mentang SMP kesikula ladum ke merek kisah nagublo Honda dana Honda gaduh mesewek oh getambe jipekruh jungkang na Honda meme cewek kan lepi kesikula golom duroh bule kaji tupu meen wawang jaga aurat bepede tengkop bele kaso pakaian himbe ala barat u Aceh katrok mesayang sapi cukup mesede jamun jino cukup edan inang agam kamu palo menyesegi pergaulan Aceh ngan Medan si getu sahong betiru atra Medan be bangga co atra gop masih jerata simpang tante girang muka tumpong di masjid kagebang mugrib kameng ciret hanalam diwa geja sedatrong an mugrib kamu wet rata jersago di sidara di jaa mugrib mata tepet pakan ge imdro di jameen ngan mas talib kadi wet trogukrung panjo menyaruh jipo bandit nyan baru telah duduk menyeraya umpang gampe jauh aye pradalako bele ada tamulala dalam bujahe bemegaya cacat urang jami talaka mentang SMP kesikula ladum ke merek kisah nagublo Honda dana Honda gaduh mesewek oh getambe jipekruh jungkang na Honda meme cewek kelepi kesikula golom duroh bule gaji tupu meen wawang jaga aurat bepede tengkop bele kaso pakaian himbe ala barat u Aceh katrok mesayang sapi cukup mesede jamun jino cukup edan inang agam kamu palo menyesegi pergaulan Aceh ngan Medan si getu sahong betiru atra Medan be bangga co atra go masih jerata simpang tante girang muka tumpong